Pulau lada ka bang kenang le 2,10,000 pinang kopo la industri itu han ke la premium pinang plus the conversion of pulau aku another 1,40,000 pulau 3,50,000 ke industri ke claim tu fan ke la ansi council fan pinang kopo la pen agriculture land lo tahun angka tahun busa dak along tang fan lo data hai mane mati seta dak tahun lo pulau dak thang ta we खेती बाती चकले में दिन पुसिता हा रूरल एरिया पे दाके फ्रैक्चर पु लादा बंगे नांगली 10% पिनापु 5 लाख सपोर्ट 10% पुलोते 50,000 50,000 पिनांग कोको सेटलमेंट पोताके लंगिया फान लापे नांगली ako conversion फान ako 25,000 ako नांगली पिथुनांग कोको कादो वेपेन सुरी थ्रक सिकेरा पो 75,000 के नांगली एकदम लॉयर्स लो लगे पिनांग पुगे सीरीज फरमान फान लापेंगे नॉन के तुमगे प्रीमियम Hini farman apa? Semet dah ke se songo hinta la so sai kapaman pun alam thi pangela hen che kedam tang busi ke cheklo di pain ko ra forni ini ngin kan 2023 lo Karbiang long ton mos council pen just semet aki mi long le aron isi ka pe klang do ta si halabang so long le aron bang chokche la pen so long le aron bang chi withdraw nei pa demand pen si nil tum non Karbiang long atok no si ta mi son sai bang de bo ta si ko pie po si ni tum la so 2023 25 June ni Karbiang Thomas Council pen kapek lang along leron ban chok che pugi pudama la so teng lo plutang te nil tum ga phong ning jelo je la ke la so teng lo plutang te Karbia khe tum bang ge la ke long le hem pu manun elo Karbia khe tum asilo Karbiang long refugee man det po la pen ke Karbiang long ke do an long le pusi tami ke plang tum la pen ke ang tan ben ke wang akhe tum sida ka panam labji la so polisi bang sis arlo pen Karbiang Thomas Council tum claim rong lo pusi ni tum hin pen jongji Kopi madak lanan town areas along bango autonomous council pen leno a value thik lo 10 lakh commercial area lasi la so 10 lakhs plutang ten dondak pulo je residential purpose pan 20% pini 10 lakhs 20% betul ke lakh ni lo chiri si pen town area la pen bange town area long trade and commerce industry pan bange 30% betul ke lakh thom pinang kokpo 10 lakhs 30% ke lakh thom la pen town area along bang agricultural land sai kasi dikialong le farma dala tum 10% si premium bangke hang pulutang te lak ke 10% ke lake lak si pinang ko ke si soteng pulutang te karbi tumbang ke lake un e la pen ke kidu ke la gara tum ke lake pini la pen ko rural areas ta autonomous council pen land of value thik lo 5 lakhs achiri tin ken en ke dak residential purpose phala tum thik lo mane 5% la si 5 lakhs 5% lo pulutang te lake suring ko ra polo chiri si pel tum council long ke nam ni ta si lake chokchi la pen agricultural land tamila tum 3% busipu 3% plotang te lake surikre polo rong ruba jota long le chiri se long le apan premium autonomous council phan pini kasi premium mane pila premium bangke ke nam nun tho kam do ke mati lasi nona bangke chiri si pen town area long ke dora tum bangke lak thom pen si autonomous council long le chuna mun thunang po rong ruba jo ke dora tum bangke chiri si pen suring ko ra pho Karbiang autonomous council long mane first class long le chunam dunang ko jong sila namun e pulutang te long le hem phuitu ke man long le certificate avidat pumati lasi hi nie bang ko la so annual pata long that pen phe ko periodical pata ka convert hota tat ako premium pithuni lasi lata town areas long bang ke 10% lak ke 10% bolte lata lak silo chiri si pen ali la pata conversion chotsi la pen ko rural areas long bang ke chiri si pen ako suri si achiri tin pen sili tum la pata conversion huta ko mane premium pithuni dame council fan poisa pithuna ko lalu mati asila chokchi la pen ko la thuna so phir revenue town areas long bangke chiri si pen first class long dame farukri hini second class bangke suri si third class bangke farunar ke bason si la tum bangke khajana da selam lo la pen rural areas bangke commercial and farunar ke second class bangke faru throk la pen bangke third class ke faru phi la pen ke rong ru bajo pusita industrial areas bang la tum pharu phoson si khajana bangke thiklo ta sila hai long li rong ru bajo khajana ke dam tang an ke ni tum sika provincia cap city bom
la so din non amun masi pharu pho phar throng pa bat buk de lage karbe ke phan tek samen ma ache thoki tu makam lo long le nangi thi kam lo lage so teng itum ke long le hem pu manun elo la si lage chok chewek lo la pena hiniela meli pudun thuji bangke 24 November ni 2023 karbe ma ton mas council bang puloje ni tum akimi long land policy ke ave so sigi pu new land policy ave the new land policy jong si ave pulotang te la ke alang tum ni tum reply nangi pia lo lo the new land policy jong si ave plan 25 June 2023 ni alang tum ka peklang la so order bang atela ke kopilo la so lam the ni tum pine mai pe ton mas council phan arjulo ni tum la si prap jin pen la 25 June 2023 ni ton mas council pen ka peklang akimi along le aron mang thela ke withdraw re pik ni tum ka song tonte kar biang long tokan ni tum la bangke la so lam the bang ni tum ponji pe la so ka song long bangke ni tum parti lam chi pe pin benda ke theke reng ni lam du koklo athe da ke opposition dum sil land premium pinang choji revenue pinang choji son ke tokte da ke kadu ka verat pansi ba aron silam rapet apotsi kapre arat charia songlong ke du pu korte injir tum anta la solong le aron withdraw nangji pu ka che songlong bage chirab rapet nei pusuni tum bage isi appeal ponlo ba alang dum chuning ripon ACC 1986 17 mi amhang patibet pen ACC KC joint movement padupolo even NCLan tabe NCL student federation DSU di masa student la tu bicalang pet pensi kar banglong NCL aphan isi autonomous state mande 244 article isu implement ai phan Assam government la central government phai tum demand pun dapat dulu create dong autonomous padu mana kasi masuk ke cesong rat ke cesong through pak pena jok rat tu kadu bedo sacrifice hal tu kadu bedo chini lo rat kadu bedo so ke ciun avia pik ke cipi pensi masuk ke cesong pena jok rat ke cesong pena jok 1995 first April arni bangke central government Delhi along movement organization ACC KC NCL student federation DSU tumin pen lapen central government lapen state government tumin pen isi lu lamdon chito MOU 30 department ame Karbi Anglong NCL fund autonomous council fund isi banlo amen da phang autonomous district pu apiko autonomous council lan banlo ska implement ja phata MOU da papa dolo sila so ateng si non putame ACC KC KNCL hin pe maki si joint movement no dang chi song momla athima 244 article tengke implement mila lasi rot puta minang che song momla si ACC KC KNCL hin pe no tami joint movement nang wang momla lapen ke autonomous council hin ke madua government le do ba present BJP led a government lo council on tami autonomous council sitami nili tu thenglong make Karbi Anglong power tame pachiru er soji theklo appointment tame third date fourth date that appointment unei first state government is basi Assam dispose appointment dp lanang tame tu kadu benamichi tini rap daklo lan part tame department tame kapachiru kapre department apre total implement tame no pura mi claim paka kelang claim klelang la soji tu thai download lasi nili tu non akai ronghang so tuliram ronghang so akai si council chief executive member lo alali kadu la lokda puji rat meeting long na along kapre meeting long tami rat ame pi long tami puji de ni tude hempe khangbo autonomous state tu da hangbo stabi lake hala rat tum lo lam ki joil sigi kancol laki alal tum BJP party pe tami dopur meeting wai cerai dila state district committee long tami da kad bang district dal tu cerai de nije je putipte lape state BJP do cerai de central bang helming alam lo lasi alal itu ke poblo de kecerai thuji kali 2000 indikan pen AGP tu punono tamilal tu dura pelomati alal tu ke 244 article ke scrap pavida po constitution long pen lasi member na ki central government afan nal tu chini lo di and holas Kashmir le 370 article ke scrap that hola na tu dame chini lo so teng si dak tame autonomous state bikali 244 article tame ke pavir si dam kemlo la so di tu thedam lo si dam ra tu di tu toniri tu de si ke se tu ke che song tonti aprang pe tame tu dak che song mo rathur pak tang ke song bom ke ke wang bom po tame itu min ton tepi tu che song bom ji se song pon ji 244 article ba hem pe long le tike like laki ke jong hempe farma ke jong nunde pola velu ka kedal tu pubom lo akimi ke jong ni ala velu implement na po itu emili tu matu de dak la boni tu dulu ma assembly long
parliament dol tu baju long le ala tu toy ku pilo rat tu toy ke rat ki su ge boy me to maset kangkir hempe farmal tu pa assembly ni je dunang pu hola las ke ni je dunang pu bati dak bukulya long hodak di polo nang ni je tu ka levelo ala tu dispulo ho delhi lo sini je dunang pu ni je du de ala tu amen pu dala ko bu dak tabi bang pli mele du kan bang long tabi hoda ensil tabi ilu do mp de ilu do hoden sim ba ka hai lam ta ni je du de ka taun tabi ki julu non bi bang bom april la ciklo ke april bi ciklo ke election ang dopu lasi ni tu ka kim ki yong do la velo la tum la so hempe farba ke pabjin pe ni implement pe so de mesen pu la heglo lapen ke nile nije tu jeli tu pinige il tu kadu be chini ra pelo len ar belo to council apen len polisia putak sire program ni palong along kapre to awareness program ni boblo kar bukulia district to delo hamre district bukajan district along kapre tame program tu dek bomlo ape ke claim bomji mube dal tu aju long lo al to len polisia order ate 25 jula so ke pakla ate blote kar belo rat ke no kol ma ke putak ke long tang akim bi ke long chiba ke unelu dona tu akim bi ke hak chiba ke allah kala ke chidam du unelu itu rat ke juga rat tu bangki itu sarkar kachari bang afan te ke toy dume kupilo rat ke sungke ba ke pajok jafar stamela claim krisi rat pa ke pasung si claim long pota tami kithi si claim long longli tami kithi si claim long kasi allah ka tangga be si tum putho longli ke chidam ni bang ke tum unelu si longli ke pota ke chilong ni ka dukla rato ke unelu stami itu constitution ba sidulo sik sidula ko alo ma sidulo je longli ke rada tu ba hem pu ke rada tu long sidu kaun rada tu long sidu tabi la solong le ke chidam tu bang le chok chilo le ili tu be sar pi sar brai pui pia along le avan si tu la solong le sa ko chidam tu ne de ko solo le la sila bang chok sia solen polisia bang ke la sona revenue la so ke ala aparsen ke pawo ngare ke pente premium la ke pawo na ke allah kala itu gitu bagi uthot pota ke chani bagi unelu la ke dotanga do pota tame annual pota ke do tame don periodic conversion hatame unelu la tame 20% conversion api ke pine premium pine ke unelu la lasi ditu pudami tu dam tu prapjin pen otor council in pen ala itu isi da beceraisi ala tu la len police pada bagi ke parai ta len police bagi withdraw na prapjin pen la heglo tu di mane bagi pela so bata itu continue la se awareness program along apre tami tu pinidak me biat hoy papa dolo pela along apre tami itu padobom la padobom la